यूक्रेन अमसुम रशिया के अनिगी मरक्ते थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी मतांगना म्यामदा लेटेस्ट अपडेट म्यामना पिजगे म्याम लोइफोक्तामिने सेनसु चैनल सिगी मेकेटिगी म्यामना थमजरी अहानबो इन लोखसबा कंटेंट असिना क्रेमलिन ना जेलेंस्की हानबा गिफ्ट मर्सनरी समरी थाखरे हैरी यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की हाननबा रशियन मिशनरी समरी हेना अफ्रीका दगी पाइसिनख्रे हैना डेली मेल की रिपोर्ट ना हैरी मॉस्को बु नोंफोक थंबु युंग थमनबा लेबाक पाइसिनबा ngамहनबगी पांडमगा लोइनना जेलेंस्की अमसुम गवर्नमेंट की अतै मियोय कुनगो हमदोय हाननबा व्लादिमीर पुतिन वेनेगर ग्रुप कौबा प्राइवेट मिलिशियस अमदा ऑर्डर तौख्रे हाइन रिपोर्ट अदुदा पनखी रिपोर्ट अदुना मखाताना हाई पुतिन की सेफ हाइन तोयना खंगनदुना लाकपा रशियन प्रेसिडेंट असिका यामना नक्सिनबा मिसा अमा ओइरिबा ओलिगकना सलाइब नेकपा याबा आर्मी की मियोयसिंग सयोल मरी की ममांग अफ्रीका दगी पाइसन की अमसुम मिशन अदुगिदमक मखोयना यामलबा सेनफम अमा ऑफर तौरी निंगथीना ट्रेन तौरबा ऑपरेटिव सिंग अदु हौजिक क्रेमलिन दगी ऑर्डर पिरक पंगारी ऑर्डर हेक फंगबगा मखोयना खनगलबा यूक्रेन की लीडर सिंग हार्टबगी थबक चथरगनी मखोयगी हिट लिस्ट यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट पुंबा किफ की मेयर बिताली अमसुम माकी मयाम्बा व्लादिमीर सियावरी अकोनबगी मसिन मना ओनी एसी कैपिटल की फ्रंट लाइन सिंग द मसक नायबा मिसक सिंग ओइरख्रबा बॉक्सिंग चैंपियन सिंग ने हाइरी अदुमैनमक थौरांग अदु थांगज नुमित की अयुक्ता यूक्रेनियन गवर्नमेंट की अवांग थाकी ऑफिशियल सिंग नाकोंग योरकपदगी अरेम बताबगी फिबम लाखी थौरांग अदुगी पाव हेक फंगबगा कीफना पुंग कुंथ्रागा तरुक के अकनबा कर्फ्यू लौथोक्तुना मिपुंग खुदिमक युमदगी हेंदोक्तनाबा खानखी कर्फ्यू मनुंग युमदगी मपान थोक्लबदी सिटीजन सिंग मिसी मिना थोलकपा याय हैना ऑथोरिटी सिंग अकनबा वार्निंग पिखी वेगनर ग्रुप की एक्टिविटी सिंगी नॉलेज लेब सोर्स अमना फोंदोरखिबदा हौखिबा जनवरी द यूक्रेन द मिशनरी लिसिंगनी दगी लिसिंग मरी फाव तोवान मिशन सिंग द थुंखी मसुम मिशनरी खरा रेबेल सिंगना पाइशिलिबा लेबा दुगी नोंपोक थंगबा सरुक लेबा डोनेक्स अमसुम लुहांस्क द ताखी थाकी अमसुम मिशनरी लिसिंग मरीना जेलेंस्की हाटपगी ऑर्डर ग लोइना बेलारस दगी किफ पांगनखी ग्रुप अदुना जेलेंस्की अमदी माकी कोलिक सिंगु मखोगी मोबाइल फोन सिंगी खुथांगना ट्रैकिंग तौरी मखोयना यूक्रेन की लीडर अमदी कोलिक सिंग मतम पुनमक कदाइदा लेबिगी हाइबसी खंगमंगमी हाइना क्लेम तौरी हाइरी अतोप सोर्स अमना क्लेम तौरी मदुदी अनेकपा किलर सिंग अदु पुतिन सयोल सिदा जेलेंस्की ग वरी सनरिंगै मनुंगदा मखोगी थबक पांगथोक्तना बखंगनख्रे हाइना पाउसना सुफुंगदोरक पलेदी अमरोमदना तो पावमदना असुमना फोंदोकली यूक्रेन लान मलेम की ख्वाइदगी चावबा प्लेन मांग ताख्रे हौजिक चथरिबा रशिया यूक्रेन लान मनुंगदा रशिया की अटैक सिंगना मलेम की ख्वाइदगी चावबा प्लेन यूक्रेन की एंटोनोव 225 अदु मांग ताख्रे लेवासी की कुनुंग किफ की मनाक्ता लेबा गोस्टोमेल की एंटोनोव एयरपोर्ट प्लेन अदु थुगाइखिबनि हाइना ngang नमाइजु निमिता यूक्रेन की लेंगाकना मपुएबा यूक्रो बोरोप्रोमना हाइखि AN225 हाइजिबा प्लेन असिगे अकक्नबा मसक अमलै प्लेन असि मीटर मार्फुगमरी फुट सनीगा हुमद्रागा तरुक सांगे मसिना पुंगदा किलोमीटर सनी पानगा यांखै पुंगदा माइल संवागा कुनगा निपान यौबा फावबगी अयांगबदा कार्गो टोन सनीगा यांखै पाउंड लाख मंगागा लिसिंग यांखै मथोय फावबा यौबा पुबंगमी प्लेन असिगी ममिंग यूक्रेनियन लोंदा मिर्सिया हाइबदी मांग हाइना थोली मिर्सियादु अमुक हना सेमजिन सजिनबा डॉलर बिलियन अहुम यूरो बिलियन 2.7 हेना संगनी अमसुम थबा अदु सही मंगा हेना मतम संगनी हाइना यूक्रो बोरोफ्रोमना हाइखिप आइखोगी मिशन दी मसीगी असंगबा सेनफम सिंग अदु यूक्रेन की एविएशन दा अतमनना अमांग अता थोनखिबा रशियाना पुथोगनबनी हाइनासु ग्रुप अदुना हाइखि सोवियत एरोनॉटिकल प्रोग्राम अदुगी सरुक ओइना अहानबगी ओइना साखिबा AN225 अदुना 1988 ता मागी अहानबा फ्लाइट ओइकि हाइना पाउशन सुमखाताना पलकली अतोपा पावमदना रशिया अमसुम यूक्रेन अनिगी अहानबा तंगकी पिस्तोक लोइसिनख्रे EU ना यूक्रेन दा अहेनबा मिलिटरी सपोर्ट पिरगनी लाक्तोख्रे रशिया ना यूक्रेन दा फुल स्केल वार सथरिबसिगा मरी लैनना ngasi अहानबा तंगकी ओइना बेलारस की बॉर्डर यूक्रेन और रशिया अनिगी डेलीगेट सिंगी मरक्ता पिस्तोक सतख्रे नकलनी ने वरी सनखिबदु सौरकना पुंग मंगारोम सतखी हाइन रशिया ना सलाइबा न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की पाव अमन हाइरी पाउसना मखाताना हाइरिबना नकलनी की मरक्ता तोवान एजेंडा क्या पुखतुना वरी सनखी बदु यामना पॉजिटिव ओइकी
wari sanakibadu loisilakpada common oiba point kharadi phangki hairi Ukraine gi president office ki advisor Michael Podolyak na haikibada ngasi gi ahan batanga ki oina Russia ga wari sanakraba matung mifamaduna ani suba tanga ki wari sanana bagi matang na sukhanaki nakal ani na priority oiba topic khara khanana ba yathokle ngasi nakal ani na khandoklaba priority topic sing adu makhoi gi capital sing na amu hana khanaruna ba hanakhre ani suba tanga ki peace to athu bura sathara ba yai haina phongdorkli Marasida Russia gi president Putin gi maikedi gi mahaka famana France gi president da Ukraine na Crimean Peninsula da militarization gi thawong sathaba lepaga loina western countries sing nasu Crimean Peninsula si Russian sovereignty ama oina recognize tawbana Ukraine na sathari lana si lushina bagi maram ama oigeni haina khankhre Mara asida Ukraine gi maikedi gi Russia na khudum challe haina claim tawdiba Ukraine gi ani suba city oidiba Kharkiv tagi Russia gi lanmi sing Ukraine gi forcing na takthokre Russian troops sing na Ukraine gi mathak satharak pa lana dusu tapthakre Ukraine gi troops sing na haujuk pawb Russia gi lanmi lising mari ga sangwa hena khatkre lanmi sani na lanfa oina fazalaga thamle hari European Union members sing na su Russia gi mathak ta anoba sanction khara su laukthokhi baga loina na numit khara ne sigi manung da Ukraine da ahenba military support piragani lebak sing sigi mekedi gi Ukraine Russia gi troops sing gi mathak ta landabara sijinana ba fighter jet sing su tharagani hari Russia ga yamna anakba mari leinariba Belarus ki mekedi gi di makhoi gi lebak ta nuclear weapon amasum Russian force matam su pigi oina leibada ayaba pikre loinana Belarus ki maikedi gi Ukraine Russia na sathariba lana sida athubada saruk yaragani loinana Ukraine gi mathakta Belarusian paratrooper sing punanaba transport aircraft take off tawraba yana lai hari Italy government ki maikedi gi su Ukraine military equipment amasum atai material sing pibada ayaba pikre Italy gi maikedi gi athubada Ukraine government $120 piragani haina su phungdokre United States, Canada, amasum atopa leibak kaya na su Ukraine military goeba tingbang kaya piragini haina laktokre. British Transport Secretary Grant Sapana UK seaport sing the Russian vessels mamai leiraga halan khina bakhankre. Hairiba thing basi Russia ga mari leina ba jahaz kuding maksu yawgani. Lonyana mokhoi gi operate area Russia gi vessel amata sangba yara haki. Hauju pawb the Russia na Ukraine full scale war sathariba si thiengna ba France ki mekedi gi Ukraine da thaw yauna military equipment defensive anti-aircraft amasum digital weapon sing fikre Netherlands gi mekedi gi air defense rocket anti-tank system Stinger air defense rocket Sani amasum Panzer Force Yankai anti-tank weapon ahom rocket samri pikre Germany gi mekedi gi anti-tank weapon lisingama Stinger surface to air missile songa pikre Canada gi mekedi gi military weapon gi mathakta $1 sahunga maudraga mari loan oina piragani lakthokre amasum Sweden na anti-tank rocket lisingmanga amasum field Russian amasum body armor Belgium na automatic rifle lising ahum anti-tank weapon Sani amasum Thautan lising ahumga Sanipan amasum Portugal na night vision goggles bulletproof vest helmet grenade nomoi maru automatic G3 rifle Greece na defense equipment humanitarian aids Romania na thau bulletproof vest helmet military material sing Spain na hidak langthak sing yauna defensive equipment sing Czech Republic na motor lising mari pistol lising kuntra assault rifle lising taret machine gun lising ahom sniper rifle amasum yamlaba nomoi maru sing piragani haina lakthokre India gi mekedi gi Ukraine humanitarian aid thakre Marasida Ukraine gi president European Union da membership oibigi application ama sign tokre Ukraine gi mekedi gi ngasi Russia ga wari sanaki badu da su khudakta Ukraine gi Russian force handokpaga loinana 6 fair thamnaba phungdokhibani ngasi Russia ga wari sanaki badu da su Crimea amasum Donbass tagi Russian troops sing lakthokadabani haina demand tawkhiwi haidi amasum Latvia gi parliament leba adugi miyoi sing Ukraine satuna Russia ga lanthengna ri baduda saruk yaningba leirabasu madugi ayaba pikre amaramda Ukraine sathariba lan sina maram oiraga leba adudagi miyoi lak manga hena yumthangna ri leibak singda lanjena khre hari loshilakpo na tendakpa pawng tanga myamna thamjage India na Ukraine medical gi mateng piragani lan gi saitheng mayuk na ri Indian sing lakthoknaba union minister mari satlagani
Russia ga akan balan sokna riba Ukraine India gi maikei medicine yauna humanitarian aid sing tharagen hane Ministry of External Affairs ki spokesperson Arindar Phongdokhre ngasi New Delhi da pangthokiba pawgi mifam amada ministry gi spokesperson asina makhatana haikibada Ukraine da leiriba Indian sing maru oina mahairoi lising amaga samri rom hauji phawbada flight tarukta leiba asida purakre flight taruk asigi manungda Marina Hungary gi Bucharest gini aduga anina Romania gi Budapest gini haina supaus na makhatana phongdorakli Ukraine gi senthora laga yumthangnariba Romania Poland amasum Hungary da sangjafam lauduna leiriba Indian Hondokpagi thaba asi hena thujinhana bo hotnari Ukraine da leiriba Kiev da leiriba Indian embassy gi maikedi ihan hanbe advisory issue tawgraba matungda leba adu leiramba Indian lising nipalom mafam adu thadoktuna satkre haina su paus na palakli adu hauji ko ina dimya paus matang sa lusinjarage amasum pathok sagi so khibalan ki biar simam ngak figani matam gi ba maroi bi paus sing su mam da lep laitna update pizara kaini su channel sigi maikedi gi mam gi famra thamjari and thank you